En un principio, cuando vinimos aquí, no sabíamos a lo que veníamos todos con ese miedo de a qué nos vamos a enfrentar. Hemos intentado transmitir a nuestros alumnos, aparte de las competencias técnicas, unas competencias transversales, unas competencias que le van a servir para trabajar luego en el mundo de la empresa. Y eso lo han realizado mediante el desarrollo de un proyecto durante todo el curso. Argi eta garbi ikusten dugu, kompetentzia teknikuak derrigorrez zeharkako kompetentzia honein, ero gaitasunen laguntzaz jantzitxo joan bidiela, ezta? Talde lanan barruen jorratu ditugu arazoen ebazpena eta komunikazio eraginkorra taldien berbaiterako orduen, ezta? Creo que ha sido una experiencia muy positiva porque al final hemos aprendido a trabajar en equipo, que esto nos va a venir muy bien al día de mañana para que cuando vayamos a una empresa sepamos cómo trabajar y cómo comunicarnos con los demás compañeros. Aurten izan da, talde berdinakin urte guztin lan egitea, orduan pertsonekin lan egiten ikasi ditugu arazok aurrera eramaten, batez ere talde batzutan izan ditugun arazok, eta gehien bat hori izan da desberdintasuna beste hezkuntza arlokin konparatuta. Niretzat aurtengo kursoan balorazioa positiboa izan da. Metodo berri honi esker gauza berri asko ikasi ditugu orain arte zekigunak. Orain arteko metodo danak izan dira teoria eta hori. Eta gauza asko aportatu dozku, alde batetik enpresako arlo desberdinak ikusi ditugulako, eta beste alde batetik ikasi dugulako talde lanian laritzen eta nik uste dut etorkizun baterako oso ondo etorriko jaula. Creo que lo hemos conseguido y que nuestros alumnos son más competentes en el mundo de la empresa que utilizando un modelo clásico en el cual solo se valorarán las competencias técnicas. Eta uste dugu oso arrakastatzu izen dela, azkenengo emaitzak atzo ikusi ahal izan gituen da gaur, euren azken proiektuen aurkezpenien, eta argi eta garbi geldituta bai euren azken konkursioetan eta bai taldien aurkezpena egiteko moduen, behintzat kontzientzia maila altu bat lortu dabiela talde lana zer dan, arazoen ebazpena zer dan, eta taldien harremanak lantzia zertan dan, ezta?